Panthou Media na tabi di bapumna magputaram noksari ngasigi maru iba pau khradang miyam da paudam duna tahanjari ahanbada Arambai Tengol gi PRO Robin Mangang khwarakpam gi posama nidang hana lokhatuna miyam da paudam jari Korongan bakhomal isi leinaw na tumma maset chaba maset siba sangba khangdana hona khiba mayamado kainoma khazik soibada tawrakadauba ijetti mayamado mitta ure aduna sor honba sak chaba hakti khanba khudingmak soiba yaba nate ko atopa posamada maitaina lingjen manabai sangdi kaisampat ki footbridge ta kakhallaga phunari ni kaino laibaka yamna ningjaba mi male ko yamna susing leme nathauna lairadi det aita kanglatombi mathakta karusi aigi tung ilao ngamra yenge laikai gi gondadi oinaganu yeknabagi mamangdi yamni kai aroibada ngarang afau saduna ngang khiba Cotu Athubada Cheitheng soidana Fangba Houragani masigi source fange landabana hiram khudingmakta mai pakpani yaifarase nungaitaba paw amada awang pochangbamda hana osi oiramba ibotombina yungawsilaga miyamda nongmai kaplubagi miyamna pharaga phukre aduga lokapta thamjinkhre yamna nungaitaba pawni sar osi ibotombi mahakna jiri de laingai matamda miyamgi damak tawikhiba mayam yamna thaganingai mayamna sumado kaufam thokte haijaningi masigi makha tarakpada Lucipriana kari phongdokli haibado muktaminasi ex jiri osi botombi sar asengba Manipur gi hero amani mahakki asoiba adugi damak sairak pibiu adubu lan kauthoklaga ngangbadudi taba nungaijade I masel yon baleplasi mahakna laukhiba thodang ikai khumnafam tho I makha tarakpada atopa pau kharadanga mathang amuk taminasi Fox ki Santi gi paujel puba khongchat Kuki gi area da satpe yaroi CSO Federation of Civil Society Organization Fox na tha sing Nepal dagi buffer zone ni haina security ngak sendun rei wonfam singda Santi gi paujel puba khongchat amalamda masigi miyam ga loinana satpa Houragani haina phongdok khibado pung kunmari phadringai Kuki CSO amadi village volunteer Eastern Zone gi ngamkhai da khong thangjilakpa yaroi haina warning tawrakre amaramda Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement kanamna thadorkhiba serol amana athingba asigi mayokta Fox na lairoidabani khongchat adugi matangda Kuki Zomiam amadi Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement kanamna negotiation amadi ani subu warning lairoi maduda tholakpa aphafatagi daita Fox na pujagadabani hairakli Manipur da Richter scale da 5.7 gi sangda yorha khre ngarang ayuk pung 13 ga minutar krom taba matamda Manipur da Richter scale 5.7 yauna yorha khre saurakna minute ahum lom awang amasung nongpok ta singduna yorha khiba adugi epicenter Myanmar ga tainariba Manipur gi kamjong da oikhi National Center for Seismology NCS ki report ki matung ina yorha khibado lainung da kilometer samagatara oikhi Hanagi si Minister N. Birena Governor da PR tha ahum thamina naba wafam thorakle base sengdok piu Manipur gi si Minister Oibiramba nongthombam Birena state asida tha ahum President rule thambina naba Governor da hairam ki haibu wafam thorakle basigi matang da miyam da sengdok piu haina kontrakpam AC gi MLA thokchom lokesor na phongdorakli wafam ase ngarang pangai yangdong da nauna sabo Women Welfare Association gi sanglen sangaba gi thoram da phongdok khibani thoram adugi aroibada Tunglen gi warol da ti ice lokesor na hai miyam gi mihut na lengak pa haiba selam da masigi miyam gi apambani lengak semba yaraba MLA marang kaina leiraba BJP na kai gi damak lengak semba ngamdribano hangki amarom da miyam na pamdaba president rule bu thambiwa haina hanagi si minister nongthombam Birena governor da taksalami haiba selaibak thibani athu matam da miyam da sengdok piyo haina mahakna apil tawki Hospital da athing bathamde sengdok chari NRFM Sagolbal Moyangle Klaiba Mother Care General Hospital da National Revolutionary Fal Manipur NRFM na kaigumba makal amatagi athing balaite matam khara asida
पार्टी की मिंग मियाम दगी सेल खाइबगी पार्टी ने कन्ना खुंगुल लीदुना लेंगई सैरक्ता मदर केयर सेंट्रल हॉस्पिटल असिदा पार्टी की मिंग सिनदुना पैसा खाइबा लाकपगी पाउता दुना NRFM सादुना पैसा खाइबा दो फानना बथौरांग तौदुना लैखी हाइना NRFM की सेंट्रल हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की सेक्रेटरी ना खंगलखी ngarang NRFM सादुना प्रेस मीडिया दा हॉस्पिटल की मथकता अथिंग बथमले हाइदुना असाबा लेटर हेड सिनदुना थादोरक्लिबा असे NRFM ना पार्टी सादुना मियाम दा लौनम तौबा पैरासाइट उतांगवी मखल अमनी हाइना सेंगदोक्चरी NRFM ना खंगी येक्नबगी खुथांग दा पार्टी बु मियाम दा लान उहननबा अमदी मियाम दा लौनम तौदुना मसागी ओइजबा थीबा पैरासाइट उतांगबी की मिंग दा हिंगबा मियोइ सिंगनी कैदौनुंगदा उतांगबीना असेंगबा उपाल ओइरदी ओइथोक्तबनी असिगुंबा मियोइ सिंग खुरकी इन लाई साबा सागई की मैतान असी बहाइबसे मैहोरोलदगी लोइने दुना लाकली मणिपुर की निंगतम लाल असे हौबदगी उतांगबी की मसत्त हिंगजब मियोइ खरदी मरक मरकता मतम मतमदा तमनराई ओइदुना अदुमक थोरक्खी मसे मियामनसु सिनफा पुबा थौदोक ओइ हाइबदा हाइमन बथोक लोइ येंगसी कयाम कुइना वाकना वाहुंग साबा हाइबदो इदुनिंगथौगी फेसबुक पेज पोस्ट मसा अमदंगा शेयर तौजरी नहान कांगपोक्पी पुलिस ना पोपी एकर यांखई यानथत्ख्रे हाइबा मफम अदुनी मफम असिदा वीडियो अमा उल्ली वीडियो असिदा नुपा अमना महाकी पैसा सिंग अदो पोपी थारिबो लौफम अदुदा साइथोकपगी सक्तम सिंग उरी मफमदी मोलकोल विलेज साइट साइकुल थबक सुबीननबा लेबर लैत्रगा पैसा न कैदौरुदगे हाइना पैसा दो साइरिबनी मी अमगा ngahak wai sanaba sangde hojik magi popi farm dagi popi loknana bahonabada kana amata sangnadare thabak subinanaba labor fangdre hairi nongmagi kuchumana nupa satruk dagi sanipani साइकुल हौजिक असम दगी मसक खंगदबा अनौ अनौबा निपानी पी लेबर यामना लाकले पोपी लोकपगी थबकता थादननबा अदुना मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स सिंगना पोपी यानथत्ख्रे हाइरिबसिंग से कदाई फाउबा सुमना तौरिबगे हाइबसे यामना थिजिनिंगाई ओइ हाइबु वाफम अदुनी लोइसिलकपदा मपालमगी पाउ अमनी दंगा मियामदा शेयर तौजरी म्यांमार दा अपिकपा न्यूक्लियर प्लांट अमा सेमगतननबा रशिया गा म्यांमार गा साइन तौनख्रे USA na lan pamlabadi lan gi damak sem saduna lai China US President Donald Trump na fentanyl issue ga mari laina na phongdok ke wafam amabu US ta laiba Chinese embassy na kanna yaning da phongdok ke baga loina na karigumba USA na lan pamlabadi China na lan gi damak sem saduna lairi phongdok kre fentanyl issue gi matang ni United States ki President Donald Trump ki tarif ki matang na pi ki warol amabu Washington da laiba Chinese embassy na ngarang kanna yaning da phongdok laduna United States na bu pamlabadi lan gi damak China na matam pumbada सेम साधुना लई हाइना फोंदोक्खिबनी म्यांमार दा हौजिक थोक्लेबा क्राइसिस अमदी कुकीजो यूनिटी की मतंगदा हैंडलिंग तौबदा सरुक याबगी वफम कया ममांग दा लैख्रबा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदू हमा हंदक अमुक म्यांमार की लालहोलुप अनि पुनसिननबा मिजोराम दा एग्रीमेंट साइन तौनबदा चीफ मिनिस्टर मसा सरुक याकी हाइबगी पाउ थोरक्ले ममांग चयोल मियाम की प्रो डेमोक्रेसी रिबेल ग्रुप अनि सिनलैंड काउंसिल अमसुंग इंट्रीम सिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल अनि अमत ओइना सिन नेशनल काउंसिल नत्रगा CNC की बैनर मखा द पुनसिननबा एग्रीमेंट साइन तौनबगी थोरम द मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदू होमा अमदी अतई लोकल लुसिंग बखर सरुक याखी एग्रीमेंट साइन तौनबा अदुद म्यांमार लालहोब लुसिंग बसिंगा चीफ मिनिस्टर लालदू होमा गा पुन्न फमिनबद नतना खुचुकनखी अमदी पुन्न फोटो सु लौखी लाकलिबो वफम दि लैबाक अमगी लालहोब सिंगी मरकत पुनसिननबा साइन तौनबद चीफ मिनिस्टर न मतौ करमन सरुक यारिबनो अमदी करीगी यारिबनो हाइबसिनी अमरोमद पाउमी सिंगना करीगी एग्रीमेंट साइन तौनबद सरुक याखिबनो हाइना हंगबा वहंगी पाउखुमदा लालदो हमाना महांगना सरुक याखिबा अदो महाकी मिशन अमनी हाइना फोंगना खुमखिबनी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदो हमाना US खोंगचत्ता वांगांगबद पॉलिटिकल बाउंडरी की वांगमद लैनरिबा अमदी नेशनहुड मानदबा कुकीजो सिंग अमत ओइना पुनसिनफम थोई हाइना फोंगदोक्लुबगी ममांग सहीदा असौबो वाथोक अमा लैखिबनी अदुबु मिजोराम लैंगा की माइकैदगी वफम अदुगी मतंगदा सेंगदोक्लदुना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोक्खिबा दो इंडिया मनुंगदा पुनसिनबगी वफमनी तोखाइबा मखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन अमा लैहननबगी वफम नते हाइखिबनी।